Anting metong pamilyang manay aking panyatang ning Ginoo. Mitipon-tipon damungan king lagi ning iba ang boning anak ang boning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginoo damong Jesucristo ing lugod ning Dios at ing pamakiyagon ning banalay Espiritu manatili sa nang barati kay kayungan. At kaya ka timorin. Pakamalan kong kapatad king mit mong kapakumbaban at king kataymikan diring kay katamong pilupluban ganagandalangin at sisyan ding sablada mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng pakalulu at kapadawaran ning Ginoo batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo bungay ning biyag nanagnan ning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, King isip, aman at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko sa Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tamo. O iba ming mayupaya, pibubulayan mi ing pangabayit ning gekang anak. Mi bayit yaking Birhen Maria at di natangyang me kisaut busal me. Tanggapan mi neman sana ing kayang kapatawaran at pakalulo. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Genume. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Malakias. Nga naning ginong mayupaya, iparalaki ing kanakong tubod, ban isadyane ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na ing ginong ke kayong panintunan. Datang ya ing tubod apag nasan yung akit at ibulalagne ing kakong kasunduan. Dapot, nino ing malyaring makapibato, kingaldo ning panyatang na. Nino ing malyaring makaligtas potang pakit ni. Mangariya king matapang asabun, mangariya king api, adadalise king bakal. Datang ya ban manukum akalupa na ning taong mamino at daralise king pilak. Nung makanano ning daralisayan ning platero, ing pilak at ing gintu, makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning ginu. Dalisaya no ring pari, ban idalaro king ginuret ang karampatan aayin. At dingayin adaralada ring memale na ning Huda at ning Jerusalem para king ginu. Maging karapat dapat lakeya, antimo king milabas a panahon. Dapot itubod ke pake kayo ing propeta Elias. Bayo ya datang iting maragul at makatakot aldo ning ginu. Tipunanong pasibayo ring pengaring lalaki at ding anak. Nung ema kanyan, magkang datang ku at sintangan ke ing bansayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat, iyangat yo ring buntok yu at lumawe kayo, ing pangay at busyo, malapit na, ulitan tayo po. Iyangat yo ring buntok yu at lumawe kayo, ing pangay at busyo, malapit na. Iyangat yo ring
Ginu kako ituro mo sa kang dalan, ituro mo kako ring kang tuntunan, ituro mo ko at tayran king kang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Iyangat yoring buntok yu at lumawi kayo, ing pangayat bosyo malapit na. Mayapya ing Ginu at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralano ring mapagkumbabaking dalaning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Iyangat yoring buntok yu at lumawi kayo, ing pangayat bosyo malapit na. Ding sablang dalaning Ginu, katapatan la, at para karetang tutupad, kingkeyang tipan at kautusan. Kakalugurano ning Ginu, ringkeya maminto, at karela pabalo, keyang kasunduan. Iyangat yoring buntok yu at lumawi kayo, ing pangayat bosyo malapit na. Talakad tapuban parangalaning maya pabalita. Itangan po, mekakeni o ari ding sablang bansa, pagmulaning pamisan metong asat alpantayanan, ningke kang iglesia, iligtas me ing meto ketawan, ake kang lelangan. Ing Ginu manatili ake kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya keko o Ginu. Di natanging aldo ng pamanganak Elizabeth at beit ne ing metong ngaya nakalalaki. Abalo daring siping ng bale ampon kamaganak ing makapagmulala ng kayapan ning Ginu kaya. At ilangan, may kipagsayala kaya. May sirkumsisyon niya nga nakinyang walunay ng aldo twa. Pamalagiwan deza ng Sakarias, ing lagyo ng tatang na, dapot nga ng tinutol imana. Ali, Juan, ingi pamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat talakang metong mangkamagana ka makanya na lagyo. Inyasin niya landing tata, kitang dake yanong naning buri ng ipamalagyo king anak. Minyawad yang apisulatan ni Zacarias at sinulat na, ing lagyo na, Juan, mi pamulalalangan. Kanita mo rin may kapanyabi ang pasibayo'y Zacarias at pinuri ne ing Diyos. Tibla na langan ning takot ding sablang siping dang bale, ating balita tungkol king may palyari may kalat, king kabilugan akabunduka na ning Judea. Ding sablang may kabalita kaniti, kukutang da. Nano kaya yung paing tungula na ning anak iti?
masala king ing upaya ning Ginoo at tsukeya. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Mayabayabak po kayo kayong sabla. Kanya pong bayo-bayo ko pa muking bangapari, atin ko pong karanasan na eko akalingwan ang gangeni, inyang atin ko pong bininyaga anak, bingot akapapanganak pa mo, bininyag ke iting anak, king ospital, uling maging aluya, mamamateya, maynaya, iting anak amibayat. Kay ba't kaya pong bininyag, ing anak, dimdam keng kikyak, ing tatang na. Dimdam keng kikyak, ing pengari ng lalaki, mi palawe ko kaya, kay ba't nga nang sinabi ka na ako, Father, sopan niyo ko pong manyawad-tawad king nga pong Ginoo at king anako nga na. Father, sopan niyo ko pong manyawad kapatawaran king Diyos at king anakong yan. Nga na po, may patok ng kot, may paisip ko, inya kitnan ke ing tata. Bakit nga ko? Nanong milyari nga kong makanyan. At may kumpisa ng mengwendo ka na ko, iting pengaring lalaki nga na po. Kasi, Father, atlo lapu kanyang babay ring anak mi ning misis ko. Pangatluya, ing anak kong yan, nga na. Inya po nga baluming kakagliya, ing abe ko, king tutuna po niti, amo nga na, may lungkot kami. May lungkot kami. Kasi wrong timing po, ing pamanyatang na, ing pangabuktot na ning abe ko. At lalo kaya pa pong may lungkot, dinobli po ing lungkot mi. At may sakit kay loob, ikay nga duwang miyasawa, inyang abaluming ing maging anak na babae ne naman nga na. Wari po ka ring mayasawa makanyan, ala? Mas burida itang po ng ating babae, dapat ating lalaki. O na yung pangatlo niya naman, babae ne naman. Halos po king pangabuktot na ning misis ko, among halos kamwa, sakit alog, ing penamdamana, king anak ming yan, inyapin po ngayon may bayit ya, halos sumuko yung anak, pota po bisang kumabye pa, uling kay sakit ang dagol ya pong sakit alog mo pala, ing penamdamanang imana, king pangabuktod ng kaking may bayit ya. Nga na po, niting tatang kanako. Bininyag ke ing anak, ing lagyo na po, Stella Maris. Stella Maris, may she rest in peace. Dimdam tamo po king mipa sa kay ebanghelyo, kaniting kawalo na nangaldo ning katamong nobenaryo, nung makananok dobli o tripli ing sayang panamdamana ning ima ing lagyo na Elizabeth. Ale? Dobli, tripli, ing tula, ing sayang panamdamana ning puso na king kaorasan na ito, king pangapanganak na ning kayang anak. Mumuna, baluta naman po king kwento, ala? Inyang may PPA Zacarias, baluta naman, nung nanu ing delanan darete nga dua. Matwa na la. King ketuan da, aakwa na pang may buktot, niting babae, aliwa mo ito. Nga na ning kay katamong pamamasa, kanitang kumagliyay Elizabeth, baugya, inya dobli, tripling sayang panamdamana. O ini pagkadwa, lalaki ya, inganak da. Buri nang sabyan nita, ating misunduking lahira. Kaso, ating niyang misyon inganak.
Impong isundo na, ban kanita magparakal. Nune kanyan, ing misyon na niting anak, yapining parakalan na la. Ring taong magsisi ka rin karilang kasalanan, ban kanita makapagbalik lalub king Diyos. At ban kanita isa dyan ing dalan, adalana na ning Ginoo. At inyang misyon, iti nga nakamibait kaya, ban kanita magparakal. Parakalan ning lahi ng tatang na ali. Nune ban kanita parakalan na la, ring taong mibalik alub king apong Ginoo. By the way, karimpong Israelita, baluyo, ban kanita maging malino, yamo kay kayo, karing Israelita, po tapong mga nakne, ing babaye, po tapong mga nakne, ing babaye, ding siping dang bale, ampon ding kamaganak da, mitipon-tipon la ren. King meto nga bale, king siping na ning bale, anong nuka rin niya mga nak, ing babae, mitipon-tipon la ren, ding misiping-siping nga bale, at ding kamaganak na, ning mga nak, ban kanita, panayan de. Nung nanuya inganak, nung lalaki ya ba o babae ya ba? Potapong lumwalya, ing kumadrona, na po, potang lumwalya, ing kumadrona, may nganak nemo, ing ima. At sabihan na ning kumadronang lalaki ya, ing anak, magsayala rin. Magsayala rin. Ding siping bale, ang ponting kamaganak. Ating salu-salu ken. Pero, nung ing kumadrona naman, lumwalya at sabihan ng babae, ing anak na ningima, tunggal-tunggal ka rin, malungkot lang mumuli, king bale-balera. Makanya ning kultura da. Nepo, kasi, nung lalaki hapi naman ning anak, ating misundo, king lahira. Nepo, but I believe, it's not fair. Hala? Unfair yata ito. Baliyo po, lalaki man o babae man, ang batang isinilang, kailangan pa rin i-welcome yan at ipagdiwang. Lalaki yaman o babae yaman, yung maging anak mo, dapat mong tanggapan iti. Dapat mong pagsayan iti. Pag anak mo po, pareho lapong maulaga, ding anak, babae yaman o lalaki yaman yan. Pareho lang maulaga, deti. Nung babae yaman o lalaki yaman ang maging anak mo. Karing Israelita po, ding babae kasi, ing lawe da karela, mababa. Nepo, alalang karapatan, king lipunan da. Nepo, they are disposable properties. Ngini, nung halimbawa, ang ikang asawang lalaki, abalitan mo, ing misis mo, magtaksilya keka, makipangalugod ya, pwede meng paten. Yung asawa mong babae kanita. Kumbaga, ing turing da karela, aliwa. Mababa, malati. Malino yung enike kayo, ing kwento. Ibalik tayo, king eksena ng Elizabeth, king pamanganak na. Ding siping dambali, ang poring kamag-anak da, makiyabela king sayang panamdaman ng Elizabeth. Nepo, kaso, atin lang ditak a problema. Bakit? Naning problema da? Yung problema da kini, nung nanuing ipamalagyo da, king anak. Nga ko kaya kayo nandin, potang lalaki yung anak, ating misunduking lahira. At potang lalaki po yung anak, king kultura da, ding Israelita, baliyo po, potang lalaki yung anak, dapat tukiya king lagyo na ning tatang na. O itay burida ring siping ng baleng Zacarias ang poy Elizabeth, ang poring karelang kamag-anak. Ingi pa malagyo kaya, Zacarias Jr. Pero ing ima, ingindo, pipilit na, ing lagyo na. Nga na, dapat alang makanyan alagyo, king lahiyo, karing kamag-anak yo. Ngara, reting tao kaya. Inyang gewada, ingkit nanda, ing tatang. May nyawa dyan nga pisulatanan, ating sunulat na, ing lagyo na, manibad kanita, may kapagsalita na, may kapanyabi ng pasibayo, iting tatang na, ing ipamalagyo, kaya, ini po nga manong sambitlan ko kaya kayo, para kaya kayo pengari. This is for all of you, my dear parents. Ikayong sisimbangene, lalaki yaman, o babae yaman, ing anak yo, kailangan yung ipagpasalamat iti, kingapong Ginoo. Dinganak, tandaanan niyo po, regalo lang ibat, kingapong Ginoo.
Di nga nak, kalam lang ibat king Diyos den. Ing lagyo na pungwan, ing buri ng sabyan, ing kayang kabaldugan, nano, balo tayo nga ne. Ne po, kalam ay ibat king Diyos. Malam yalub, inga pong Gino. God is favorable, God's gift. God is gracious. Iwan, regalo nening Diyos, karing kayang pengari, kari Zacarias at Elizabeth. Pero makalungkot man pong sabyan kayo, baluyo, kaya katamo, lalong-lalo na ngayon, nang kaya makaramdam tamo nang kaya potang malbeta mo, king TV, nang kaya daramdaman tamo iti, karing-karing script da, ring artista, meka dangyang king tutong biye, karanasanan ning biye. Potang atin pong ipami kakasundo, king pamilya, potang ilami kakain din, nilang parena lang may papate, ding pengari, kay ba't magrebelde la ring anak, nang kaya damdaman mo ka ring anak, nung pwede mong mamiling pengari, nung pwede mong mamiling kapatid, gawanda, pero ali. Ne po? Tano man pinili, ding pengarita mo, itamong penganak. Ne po? Ang yang naman ding pengarita mo, ika yung pengari, yun la naman pinili, ring anak yu, ding maging anak yu. At tala rin po pinili, ding kay katamong kapatid, ding kay katamong kamag-anak. Bakit? O tala pinili, kasi may nibatan laki nga pong ginuren. Ngakupin kay kayo nandin, regalo lang ibat, king Diyos din. Iya ing memye nga pong Gino. Inya burim niya, mebure, dapat tanggapan me. Dapat ikatula mo, king biye mo. Dapat ipagpasalamat mo, king hapong Gino. Ing balang metong kay katamo, anting miyembro ning familia, kalam yang ibat, king hapong Gino. Remember, we are God's gift to one another. We are God's gift to one another. Pakisabyanan nyo nemo po, pakitapikan me, ang kasiping mo, sabyan mo kaya, regalo ka nga mo. Sige po. You are God's gift. Nga mo kaya. You are God's gift. We are God's gift. Di nga anak, regalo lang ibat, kaya nga pong Gino. Kaya kayo pong pengari, ibulos yo sana, pakabsyan yo sana, king lugod yo ring anak yo. Ban kanita, ila, dagol lang ating self-confidence and at the same time self-worth karing sarili da. Paramdam yo sana karing anak yo, ing ulagada anting tao, at manano na sana ding anak yo, hanggang matuwa na la, sana iyayanad yo pa, na ila maging lang mayap at banal, at tao, uling regalo lang ibat, kaya nga pong Gino. Sabi ra po, ding kanong anak papaldoda, itang masampat, itang masanting, karing-karelang matwa. At ding namang matwa, ding miyasawa, potang mikayanak nala, eno mayayawos miyasawa. Naning awos na karela, manaliwa na, emo miyasawa, ingaos na kanita karela, pengari na, tatang na, imana. Babakal mo po, king balang medong kay katamo, may Pasko, dahil ito'y regalo sa atin ng Diyos mismo. Ating Pasko, may babayitya at daratang yang masaya, magrasya ing Pasko, karing pamilyang may kakasundo. Talakad ka man po. Pakamalan kong kapatid, manalangin damo king ibatang at subanwa, ban itubod na ni Yesu Kristong kayang anak, magdalang kapanenayan at pamipakayap, pamibangon at pamisan metong king yato. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginu itubod mo ne king yato ingke kang talapam ni muna. Ulitan niya po. Ginu itubod mo ne king yato ingke kang talapan ni muna. Baning yato, salpantaya yakang Kristo,
at makinabang kingkeyang grasyang kapanayan at pamisan metong ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Banding sablang pamilya, matula ring tanggapan ni Kristo, aying masaya ng panyatang, magdalang kapanenayan at sikanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Ban itamungan, maging kametong nakatang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong daring sablang maniwala at manalig keya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dari, Odi and Luz Kiambao, Alice Bong, Andre Galang, Dr. and Mrs. Africano E. Aquino, Lourdes Pineda and family, Lenny Hernandez and family, Kapampangan Choir, Tuesday Choir, Solana Community, para king Aldo ng Kebaitan, Menson Sengson, Jose Jaime Ginto, para king personal ng Kayadwanan, Leila Abiog, Anita Teodin, Ines Sunga, Paz Suwing, para king Malagwang Kapaldana ng Sani Bustos, Richard Gabalya, Evelyn De La Rosa, Merla Mangalus, Adel Manalese, Greg Franco, Luis Gabriel Salangsang, May Miranda, Pauline Kerr, para king wedding anniversary dari Gerald and Christy Blanco, para king safe travel ng Larry and Emeline Angeles and family, Jason, Myla, Kian, Kiel, Kenneth, and Mr. and Mrs. Romulo Corpus and family. Para king kaladwadari Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Armando Acuña, Romeo Bernardo Sr., Fred Manansala, Maria Melina, Mercedita, Agustin Boril, Joselito del Ballego, Teresita and Felicissimo Zapanta, Romeo Reyes, Eugene Reyes, Ramon Ricafort Jr., Martin and Manuel Cuyugan, Josefa David, ipalalangin talaking Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, ingke kang talapan ni muna. Ngeni puwadwan tamo in sarilitang kapagnasan. O Diyos ay bame, ipagkaloob mo kay kaming si kananlog, manalig, at manatiling misasan metong kang Kristo. Banding sablang familia, mikatetagan lang mitalakad king kang kayarian. Ay pisyag ng Yeso Kristong kay kang anak at ginume, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Patunawe kayo, ipangayat mo siyo.
Talakad tapo para king pamag-insenso. Manalangin kayo kapatid, banang kay kadamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, binyeme kay kami iting kapigaganakan anting ganap akapanyamban. Ibalik mo kaya sana king kay kang kapayapan, at isadyang magmasusi king panyatang ning talapagligtas me, uling ginuya, manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan daying ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pisyag daring sablang propeta ing kayang panyatang, delanin ng indong virhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Sidya ng wan na talapaminyag ing kayang panyatang at pakilala ne karing tao, inyang di natang ne. Nguli ni mo na nung lugod na kaya katamo, kitma nakatamong tulang ning pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang nedas na nakatamong masigasig makabante, at manalangin kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit minggegang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, king panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking bamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kagayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya,
ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang daw. Banketa, may patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan miyo iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo. Daraon miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming bagam mo, kingi kamingan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anding metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding anak mong Dinorma at Leonel, ay naus mong meko nagetiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman, ding kabadad ming bebay nawan at manenayang subling mye, ading sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karabat dapat magkamit king bye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan at inupad king malmong kaburian, king keka baning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ha espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Ngenipun di mong anak nang inampun ning kay katamong malugod agino, maus tamong ngeni kaya karingamanong tiro na kay katamo.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang bakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayaryan, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Hesu Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan ning kay kaming kasalanan, no nailawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka timurin. Ipagkita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng sabla. Niyo ang ginuta mga Kristo, niyo ang milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kabang bibiyayan mo kami king tinapening biya, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwame, at isadya mo king tanggap king anak mo kambening milalablab, akasalpan dayanan, itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Luklok tapo karing kapabaluan. Para po king kaya katangkas siya mabengi, simbang bengi, po tang alas 7:30 ning bengi, ding kantata mo o sunis ning Santa Misa, panimulan daw po ring CFM Choir, at itang alas 4:30 ning abak, ding Kapampangan Choir. Ding offerors tamo po, ila ding miyembro ning Companion of St. Jude, Sumba Friends of St. Jude, Senior Citizens and Retirees, then pong December birthday celebrants. Impong lamak tamong yampang abias. Agkatanda ko nga pong makyabe king pamanang panglamak para karetang makapakyabe king pamag-offer, magsilbita mo pong ibeti king opsina ning kaya katang parokya. Iting lamak ko o makolekta at ipunta mo, mi pamiya po iti karing kapatad tamong mas o kita mangailangan. Ing misa tamo pong Maltinis bukas, December 24, maganap ya po itang alas 10 ning bengi. Ding misa itang Pasko, abakla mo po. Pagmasosyang talay itang alas 7:30 at alas 9:30 ning abak. Santa Misa itang bisperas ning Bayong Banwa, maganap ya po itang alas 8 ning bengi. At ding misa tamo pong Bayong Banwa, abakla mo po. Maganap la itang alas 7:30 ning abak at alas 9 ning abak. Dakal pong salamat. Ingino manatiliya kayo, At kaya kante mo rin, idukuyo rin buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ng Diyos, di natangya kaya katamo. Panayan yung datang yang pasibayo. Manano na sanang ing kayang panyatang iyatad na kaya kayo, ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo king kayang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibay king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alangkupas king lugod, sukad ng biyayo. Amen. Masaya tamo uling ing kay katamong talapan at bus di natang yang mibiye-biye busal tamo, anting metong nga tao. Potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midauna, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.